Onne kesni kat bitrip yang menaik kos nem arjat artawi. Hadin wada yoi ya ke jinge yang ke Vijentia, Koman Kerpang yang ke distrik headquarter yang ke West Jentia Hills ke Juai, ikam ke Senjuk yang kiwe cenong ke Rilom Jentia, da kudi yang ke jinge chan kawa kerki lane kawa sendet na kebentar berkati yang ke jinge. Jika tu MUI ya warok kitong kicenong tu emapok yang dari jentia daya rapi liang menang kat wiye ke senjuk nadu ichong sup chong sain hei pen khoi pen jingel hei roi hei pa kan kan te yoi le hei ni em khajak wa yoi kamwa da e conservat ke district administration ke wa pelai ya ke jing pai ke jing yo Jadi kinong chong chenong yung kejuai, nak benta kawa ke JMB, jadi kejuai municipal board, ini dia kawan kit ejhat, rengkat kerja HADC lani ke dis council, kamte yo mi pun kijing hejing itu begini, te yo ye ke solution, lani yo solve ye kini kijing kawa kipai ba, hawara ki yau lani kitong chenong. Ku emang ke cenong juai, ke waman, ke wi, kam ke tau, ke wa kerpang lah ke benta, yong ki nong jantia, yui man kau ke jing salam, leni em gele kete ke jing man ke wa ik konsulat te kerpat ya ki nong song cenong yong ke ri jantia, hei wa uwan ki wa ya kerek lang, wa ka senjuk le cenong ri jantia, mhau ya em ke wan ke jing ya per. Hakawan ki kentot ke jingnya seng yang ya ki kenhun mo per ni bah yui laga man ni ki bru ki umye chen jingmut ki umye to yu employ ke kawan ke jingmut cakatong karo kante nga hin por kau presiden yang ga senjuk we chnong ri jentia khut lang ya ki nong chong chnong ku em po yang ga rilom jentia yo ye krek langi yo man langi ku wi knang yo ye utem lani yo ye upendo pendam ya gini gijing kini ke jhat tiga ka wakta isma itung nadu ichai ikya lani yusi yutoroi kamju la i open sidur ya ka juai kamju ya ka manbru long bru yong te ka yi ko jia hadin de yui em na ka wi ka dong ka chnong yong kita ki lok em hakathan yong ka man ka jai yui em ka jing dawa ka yoki ya ka hok ka yoki hau ni no pathar di ya ka jeb haitai kat kamati gele man ka le ka thau ko myem yu biang yo to I rukom le ko no I jeb I jo tena ka liang ka district administration yo I da permi ka hagi kubor le ni da khut ka meeting yeki nre ye I kam ka lom jentia yo mem open poi si I ka won ka jing pentip na kabenta wi jimlang ni ya ka ni jing yang ka jentia lani kerpang ya ka district headquarter yang ka west jentia Koman ke juai yo wani haperdi ni te em sagini ki senjuk he chnong lani ki he chnong tu em hapo yang ka juai le yu em te pisa langa wi da wagi hok yang ki to pun kho ye ka ni ke jap ka wa neksa hapo yang ka juai haperdi ni te yo em le ke jing ni hei ni hei tai ke jing ye kano kawan ya katu kani nrei I kwa I yo I solution diamond sen ki wa ya krek lang di mesin khoi advisor yang all Jatia Association kwa ya share lang ni wan ni klam ko meeting des ni halo ni ka jing yung ka thano dia ko da man ka jing pisa ka jing lang yo bon walang Kawi dua kam ha ko le klam ne ko meeting to korpat ya ka district administration ya binong nikmat kantam ya government o expedite open speed ko utho ki khao khnang wa gi ko ka dhep jur ko ha po chnong juai ko ta ya ki dulu yung gari jantia na do kyo kendong tam ado po so Hak em ni kan juga, mantu bihi ko chna kjut palat ban ya kenika kjut COVID-19.
Jingi to organik mentah, yo pancur to itu government. Wow, bersmat to. Tewa ya kelam ro ini habitin. Wa kerpadi wa kitu kicnong kiudak kata haritu ga thawa. Uman ki kiya cha khaju kamu sarkar dan home hosting nyo atau no ke deadline ni ke stipulated time ke por ko yakut ko wa let smart ki yakun khoi ya ka ni ka jepedo ko wi ki tin karpa ejo por nagalian kami tin ngodi ko ni ka sing hai jingi to wa ka imlan besar socially economically kamjo ya ga liang ka development Umhoy kuriat I kebun ke jingia fair, dah lo kisen halang, kisnong kita, wa kisenjuk ke fair do fair. Umhoy ke jingia senyau, lagi kata ke komunal, kewa umi langbai ni jep terman sikit, kami jep iwa kata na kawi katau curi tuan katau. Umhoy ke jingia fair, kami yoi yang di media mah, ke jing sedang lu fair. Kani to jingi jimut langbar sunju ho kan kon ke jingi fair ho kan kon ki nong tan choi ya man kan ke jingi man so musna ne ga wa ini jut kan ni de yang lupai ta heju ko heji to ogni ke thep ko jur la man ko legally hi de man ko ka win na public noise ya ki pada da ngi ke sarkar Ustai macam seperti ini. Jadi kita orang ni, ibu banjur itu ibu sarkar, kamjur le, ia kipat ba, ia kerek lang di kamarioi, haki media sedang disuruh kita lihat. Ia kerek lang di curug-curug ibu sarkar, ni kita bahagia, yang ke imlan kesalang, yang ke rijantia ibu rakyat bagi kita kerja.